laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladi radiya al-islama lilmu'minina dinan wa nasaba al-adillata ala sihhatihi wa bayyanahu tabyina wa gharasa at-tawhida fi nufusihim fa athmarat bi ikhlasihi fununa wa a'anahum ala ta'atihi hidayatan min wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah al-amin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fasharaha bihi as-sudura wa anara bihi al-uqul wa fataha bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ghurril mayamin wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته أن يجمعني وإياكم جميعا يوم القيامة في دار كرامته، وأن يجنبني وإياكم ما يسخطه ويأباه جل وعلا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى، إنه تعالى ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أرى إلى يت الله تبارك وتعالى أم توتك كانكو نيولا دو كادو دين إسلام يونم بيدو جلب دين kanko jalla sha'nuhu o wi inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. O wi e aya go wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Fi o hollu en wonde madina welaka kanka makko ko ɗum woni al-islam. O wi kadi kaɗo dina o timmini ka wi e suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Idan yettamo kanko welaɗo kaɗo dina e wonan en dina, ara ko ɗum rewirtanmo o welto. O fempi kadi piiji ɗuɗuɗi hollayɗi kaɗo dina ko kanka woni gonga, hollay ɗum ko kanko tun woni hanaɗo rewede gonga. Karamokojo goto wiyeteɗo Ibnul Mu'tazz wi fa ya ajaban fa kayfa yu'sa al-ilahu wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid. O wi no hawni mo moƴƴa no joomi men yeddira, tawi joomi men hino fempi e nokkeli ɗin foppu muɗum ayaje tindinayɗe wondema ko goto hanaɗo rewede. Wondude ɗum ɗo fof o lunda, o wi ɗum ɗo no hawni mo moƴƴa, ino hawni kadi moƴƴa. Hara kanko jalla wa ala o aawi e pittali ɓeɗo gonɗinɓe ko wiyete wotindingol mo. Ɗum ɗon rimi sabu laɓɓinalngol joomi meɗen ngol noneji dewe sertuɗe hawniɗe kadi ka yimɓe ɓen, hawniɗe ka Allah subhanahu wa ta'ala. Toronɗen nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kamɓe sahabaɓe maɓɓe e kala arɗo ɓaawo maɓɓe hino eto jokkitugol batte maɓɓe ha ñande Allahu tabaraka wa ta'ala roni ndiɗo leydi e nguɗo kammu e wonɓe nder majji. Aray torimi Allahu subhanahu wa ta'ala no moɓiri en ɗo ni enen ɓeɗo yimɓe iwruɓe nokkeli sertuɗi e dungaye makko. Torimimo yo moɓiro en ni kadi ñande dargal o naɗen aljanna o moɓa en o danda en natugol yiite. Aray no jeeya ko sikke o ala no woodi jooɗiɓe fewndo ka mooɓiɗen ɗo mooɓori ni kono hara na ɗum ɗo mooɓiɓe na sifa ɗum ɗo kadi. Hara ittugol haqqille meɗen e sifa ɗum ɗon adda en e sifa ɗum ɗo, hada tawfiqun wa sadadun min Allahi jalla wa ala la ghayr. Aray si ɗum feƴƴi mi salminon salminago islam wiɗen jokkitoɗen
gurdam ɓeeɗo sahabaɓe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam fiyo en ɓaawu bi mana waawu etade wowgol wa maɓɓe da'iman ko ɗum wi'eten ko waɗi salafa hadihi l umma ɓe wi'i wondema tashabbahu bisalihina in lam takunu mislahum fa inna tashabbuha bilkirami falahu ɓe wi ete nandintinnagolle ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe hay son fotali wa maɓɓe ko waɗi nandintinnagolle moƴƴuɓe ɓe malal bani adama ko ɗon woni ara en wawata kadi etade nandintinnagolle ɓe en andali fi maɓɓe hada min al mustahil idan etagol en anda gurdam ɓeeɗo ko wasila etagol en wawgol wa maɓɓe ɗum ko janngal ka reweten ɗen toroy allahu subhanahu wa taala haqiqinan en ɗum tawata en etoto gurdam meɗen ɗan e gurdam ɓey ngureji ɗin e gurdam ɓiɓɓe ɓen e cuuɗi ɗin e fof eto mahagol ɗo ko ɓeeɗo wuruno kon ko waɗi ko arɗo lundi ɓeeɗo hulana wona arɗo hawrodiri e ɓe e ko ɓe wanuno e mum kon wona on hulana ka goto arata wuura e dow ko nelaɗo e sahaba ɓen wuruno e muɗum kon goɗɗo hulana on tana ka kono noon mo ari lundike ɓeeɗo ko ɓe wonno kon on ɗon kadi haray holnanaki hay e hunde haray himo ala hatar ko ɗum si fillama imamu malik imamu daril hijra rahimahullah ñande goo ɓe jooɗike ka juulirde madina hiɓe janna gorko goto iwri ka iwrata zamanul hajjo wi ya imam miɗo faala hajjoyde ko honto mi horminoto imamu malik ɓe maaki kanelaɗon horminino ɗon wo ko honto ɓe horminino imam malik ɓe maaki ko zul hulayfa gorko wi ya malik ana uridu an uhrima fi masjidi rasulillahi huna min ko ɗo mi faala horminade simi yalta imamu malik wimaki ta waɗu ɗum ko fasadu no o wi subhanallah fasad mi hormino ka juulirde nelaɗo wiyami ɗum ko fasad ayu fasad imamu malik ɓe maki fa ayu fasadin a'zamu an tara rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama muqassiran fi ta'ati llahi ta'ala bone no mawni ha hewti yi'a nelaɗo ko waɗuno kon ɓe raɓɓin ɗinnino an a falatinnade wonta yeeso maɓɓe bone no ɓuri ɗum nelaɗo ka juulirde ɗo iwiye zulhulayfa hormini si a wi'i ko ɗo ɓuri moƴƴude haray a yirali ɓe raɓɓindinare a faamiɗa ɓuri ɓe tinnade bone no ɓuri ɗum oyo harmi sikka bone no ɗum imam malik o bone on fof koye ɗum woni ko waɗi joomi men o wi falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim idan ala arowo hawrodira e nelaɗo e sahaba ɓen o hulane goɗɗum kono lundiɗo ɓe wo kadi aray mo hulana ko mawni allah subhanahu wa taala arkiso en hawrodirgol e maɓɓe danda e lundagol ko ɓe wonno e kon e muɗum aray gurdam on wonde ndettude hannde abou ayyub al ansari bi machiatillahi ta'ala imo wiye khalid bun zaydin annajjari khalid bun zaydin annajjari bimana galaba alayhi kunniyatuhu ala ismihi jammore makko nden fooli mutini inde nden bimana jammore nden lolli inde nden suuɗike ko khalid bun zaydin woni inde nden alkunniyatu ko abou ayyub al ansari si a yaltiɗa lanɗo fi abou ayyub al ansari de darbe misal so a yaltiɗa lanɗo julɓe ɓen ene kaka hombo nelaɗo weeruno nde ɓe feri makka ɓe seeni madina ɓurɓe ɗuuɗuɓe heɓante wiwgol ko abou ayyub al ansari kono ɗuuɗata wiyoɓe makka ka khalid bun zaydin ɓe tippino annajjari li anna hada gayru maruf ladannas ka kon no ɓuri lollude
Abu Ayyub ko ɗum woni alkunniya ko adi arabu no hewno hettinde fi jammore sine weli jammaɗo on ɓuri inde makko nden ɗum no ɗuɗuno haray ko ɗo e naato e darsu on wano wowirɗen noon ɓayri hadafu men on hay sen heɓali hadafana fi hadihi durus an nuhawila an nakuna ka sahaba jon noon en yiɗa e ardinde ko honto etotoɗen wawgol wa Abu Ayyub al Ansari e gurdam makko ɗam fof hara wiyen ɗo ɗen hani etade ɗo waɗiren ni ɗo haray en wayi wa makko en wiino nden ñanden en wawata fotude wa maɓɓe kono ɗen wawi wawde wa maɓɓe hada laysa min al mustahil ka en fottunoy ɗum nden ñanden wiwɗen kadi hino jeeya e ko wawata wonde fotugol wa maɓɓe fotugol e maɓɓe wawata wonde kono noon wiɗen kadi jeyaka e ko wawata wonde wawgol wa maɓɓe ɗum laysa min al mustahil ka jon noon ka etotoɗen nandintinnagol ɗon e Abu Ayyub al Ansari fi hayatihi awalan ko tawgol neɗɗo on o yiɗay Allahu tabaraka wa ta'ala giggol ngol sendatako o yiɗa nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam giggol ngal tawata hingal fawqa mahabbati kulli makhluqi on tigi jogoto ɗum ko waɗi rewgol joomi meɗen ɗofto nelaɗo on ɗum hino mahi e dow yiɗugol Allahu subhanahu wa ta'ala yiɗa nelaɗo on ko waɗi joomi men forsa en yo en rewmo si en yiɗalimo en wawatamo rewde ka kono haray kadi haqqille jaɓata gila ka aduna on waali ha darngal daro neɗɗo yo lundo mo yiɗi hada laysa min al maqul ka ko ɗum si qala an-nazimu yuɓɓowo goto wi ta'sil ilaha wa tazamu mahabbatahu o wi inna hadha fi lqiyasi la badi'un walaw kana hubbuka sadiqan la ata'tahu li anna almuhibba liman yuhibbu muti'u ka si tawi a ƴaaƴike a wi hiɗa yiɗi allahu subhanahu wa ta'ala man yuwajjahu ilayhi su'alu minna hal anta tuhibbu allaha yaqulu la man kayen famali lannan ko hombo e meɗen wiyete ene anda yiɗi allahu subhanahu wa ta'ala e indema e yettore ma wiya mi yiɗa hombo na ko hombo e meɗen fewtete ka inde mum e ka yettore muɗum wiye hiɗa yiɗi nelaɗo on o wiya mi yiɗaɓe man ko hombo e meɗen fewtete ka inde mum e ka yettore mum wiye ɗa yiɗi diina islamu o wiya mi yiɗa ɗum man no woodi ala ka kono ene yiɗuɗo ɗiɗo tati on no wa'ata noon ko noon wa'uɗen kawana ɗon hada huwa su'al famaki ɗon kadi awa si tawi wa'iri ni en landatake si ɗen yiɗi sina en wiya ɗen yiɗi mo ndaari no wawɗen noon tawa yiɗuɗo wa'ata ni ene haray en naatali ka joomi men wiɗon ya ayyuha alladina amanu lima taquluna ma la taf'aluna hara en naatali taquluna shay'an la taf'alunahu limadha hadha dhammun min allahi ta'ala li hadha al insan si tawi a wiiɗay ɗi joomi men summa tukhalifuhu ala hadhihi al mahabba hiɗa yiɗi nelaɗo tukhalifuhu ala hadhihi al mahabba hiɗa yiɗi islam ala mukhalafatika dina al islam fa hadhihi mahabbatun maz'uma la khayra wala barakata fiha ka moƴƴere ala e ɗum ko waɗi wiwɗen neɗɗo so yiɗi tum o ɗowray o jokkay si tawi ko ɓeygu ma jibinaɗo nokku goo
jokka fii mum haa woni neɗɗo timmuɗo a tawaka a annda fii mum few a anndaka o rewɗa few haa yiwɗamo o hewti ka faaleteɗa ɗon ɓeyngu huccinɗa torare o okkaɗa adduɗa ka suudu ma o si waɗi jaarore muɗum nden miɗo yiɗi on hiɗon welan mi hara o taƴindirta ɗum si a yamiri o salika fennay ka si a haɗi a tawimoye ɗum o wina ɗo fi mi yiɗa on a fennay mo fama baluka bi rabbil izzati wal jalali ya akhi laawol kisal ko laawol alandama ɗayɗi joomi men wiya si joomi men daarima taway koko mettatamo kon hirdata koyo ɗum waalata koyo ɗum ñallata subhanallah hada ajibun marra ɗum no hulɓini kono en annda si ɗum no hulɓini si ɗen annduno no hulɓinino annduno ɓe ndiruno haɗi ɗiren ka en ndiri en ndiraali faamen ɗum moƴƴa no jeeyay ko heɓeten e gurnan Abu Ayyub al Ansari ɗiɗo ɗiɗi yiɗugol joomi meɗen giggol buumaygol kala giggol ma an yiɗugol nelaɗo giggol wontiraygol sengo dow giggol kala ko taga Abu Ayyub al Ansari holla en ɗum o holla en kadi wondema anna al bazla wa tadhiya li hadha ad-din wajibun dini ala kulli muslim ɗum no waɗɗi kala julɗo ko wiyete al bazlu wa tadhiya ko ɗettugol kummakum ɗetta hoore maɗa watta e juuɗe islam ɗum wiyete albadlu wa tadhiya ulama u tarbiya wa suluku ɓe wi dabhu l udhiya natijatu tadhiya ɗo ya ɗetta mbuuɗi ma sooɗa dammol ma nagge ma ngeloba wallina hirsa ta'abbudan lillahi fi donki ɗum ɗo ko rimata ko wakkilagol kummakum yo wonu fi ka dina sina ɗum donkin tawa woɓɓe haray ɓe mariɗi ɓe ndaaraɗi ɗon ɓe saloɗi wadde ɗon ka famaki aywa Abu Ayyub al Ansari holla en ɗum o holla en kadi kaɗo diina islam wona fayɓe ɓen ka accira mawɓe ɓen yo fawto wona mawɓe ɓen islamu accira yo fayɓe ɓen fawto wona mawɓe ɓen accira yo fawɓe ɓen fawto diina islam ko wajibun da'imun ala kulli muslim a nawyi a kurkanto islam ko a pay kun a kurkanto islam wona yo fawɓe ɓen wi'u ko mawɓe ɓen rewata joomi me'en wona yo mawɓe ɓen wi'u menen min feƴƴino ɗon fof koygol joomin o wi'i wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ka kon ɓoytita ɗon ka golle ɗon hay e gooto ɗum ɗo hino jeeya e ko heɓeten e oɗo dars hulasatan ka raɓɓinɗingol sen heɓi ɗum ɗo en gonɗini ɗum en jaɓi ɗum en wuuri ɗum aray moƴƴi sen heɓali ɗum ɗo aray ko haala wi tun jokkuɗe woɓɓe kadi wowluno ha joomi wiɓe fenayi ida ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi انظروا هذه الكلمة إنك نون توكيد لرسول الله لام القسم جمعي والله يشهد إنهم لكاذبون يسر كا أغونغ النبي لماذا كذبه يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذا خالف القول العمل فالقائل كاذب en jangino ngurna Sa'id ibn Amir al-Jumahi radiyallahu anhu nyande Umar ibn al-Khattab woni khalifa o natuno wasimo ba'da kalimat la allana ma nasinaha ka o wiya Umar usika an takhsha Allah fi an-nas wala takhsha an-nas fi Allah wa alla yukhalifa qawluka fi'laka fa inna khayra al-qawli ma saddaqahu al-fi'lu en nanano ɗin kongude e juuɗe Sa'id tawi hiɗi fewti e hombo ko ɗum ɗo ni ngurdanɗan imamu Fudayl ibn Iyad ɓe maaki
man qala khayran wa amila sharran la yuqbalu minhu wa man qala sharran wa amila khayran la yuqbala minhu hatta yaqula khayran wa ya'mala khayra. Hada hu si a wowli gonga a golli fenande a fenayi, si a wowli fenande a golli gonga a fenayi, a gongi woñande wowluɗa gonga golluɗa gonga. na ɗum haray ko marɗa duuɓi wo ko dolokke ma jandi o a fenayi. jomumen wi ɓurɓe ma fenay. nafigiɓɓe ñande arno wowli hari hoore jon ko Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ka jomumen wi wallahu yashhadu innahu la kadibun. idan etoɗen jogitoɗen ɗum moƴƴa. wata en jaɓu ugginde yimɓe ɓen e ngesa islamu man daroɗen jaare waccemɓe. nelaɗo na noon waɗirno ka darnugol juulirde nden Madina nelaɗo tawtuno kaaɓe mahano. ɓe tawtuno kaaɓe tawtano ko jannguɗen kon e tariha. ɓe tawtuno mahugol ngol kaaɓe tawtano. ɓe rondino birki on ɓe naɓi kaaɓe rondanoki. ñande jasugol Khandak ghazwatul ahzab nelaɗo asuno kaaɓe asano. limaza hari asoɓe ala kon ɗum ɓe asani. hari mahoɓe ala juulirde nden gaynoɓe kon ɗum ɓe mahani. ka famaki kon ɗum ɓe mahanima ko on ɗum ɓe asani. ɓayri naafi golloɓe ɗum hari ala hari no yoni. limaza sharaka huwa kama famali en ɓeydu landagol ngol. wiwɗen tariha janni en nelaɗo tawtuno mahugol juulirde nden ɓe jiiɓuno loope ɗen ɓe patti ɓe rondino birki on ɓe ɓanni ka ala. ñande Khandak ɗo ɓe asuno dalil muɗum ɓe townuno pikasi on ɓe soppi loywol yalti ka ɓe maaki joomi an hollilan ɗo diina an kan yottoy to mulka Misra mimana Kisra ka ɓe soppuno ka ɓe soppano. ene ko ɓayri hari gaynoɓe ɗum ala ɗon nelaɗo soppiri ka hari ɗum no woodi ɓe soppu tun siko ɗum kon ɗum ɓe soppani kon ɗum ɓe tawtani mahugol ngol. la wona ɗum ɗe gandi fi honɗum ko fiwata hay gooto argila kaɓe feƴƴi ɗon haa darngal daro teddungal ngal o ɓaarori wo dolokke mo o ɓorni wo o wi'a ko golle min mi ndaaray fiita on heɓo ɗon siko teddungal nelaɗo no ɓuri mo ɓe golluno honɗum darni mo ko fiyo ɗum ɗo ande tum. wata gooto arɗo ɓorno doloki jani wata gooto arɗo rondito goɗɗum wi'a tigiri wakkile on jarama wakkile ka islamu ndaare komi woni on jannude kon wata on ndaaru min komi gollata kon ko fi wata o ar. en faami ka ko ɗum fewndi. woodi jooɗotoɗo wowla o janni haayi a gonga on ko ɗum ko ndaara tawa o kanko wona gonga o jokki wiya ene onon ko fi honɗum wonɗon waɗande hunde kaari ma ko honɗum hani waɗon hunde kaari on nahi ndaaru komi jannuma kon tertolam min nani ko fi wata o heɓo nelaɗo waɗirmu ka ko ɗum ɗo noon ɗuuɗi hande si tawi ko jannoɓe ɓen wonɗa ndaarude ka heɓa moƴƴere a maya moƴƴali ko ɓelle tun ɗum hana yirede ka. Abu Ayyub al-Ansari holla en ɗum tawen neɗɗo so gollanay islam o gollanay tun islam. ɓayri ñande Abu Ayyub al-Ansari yalti Madina emo jogii duuɓi 60 e ko fawi imo fokkiti jihadi Constantiniya hari na o fay kum hari o nawi kadi si tawi en faami. haray sen arti ko ɗum ɗon wonɗen ɗaɓɓude faamugol e nder darsu on. unwanu on woni Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zayd an-Najjari yudfanu tahta aswar al-Constantiniya.
oɗo kaw surroyteɗon hande ɗum hino wi'e Turki himo surra ɗolle ha joni wonɓe wangade ɓen wi kaburu makko ngun ha joni hino ɗon hingu teddina hingu acca tawile ko sengoley cange nasaranɓe ɓen nen ñanden Abu Ayyub al Ansari surrano limaga ha joni kadi no heddi ɗon no rena bi idnillah e ngari e yugol ɗum ka darson gasoyta toon bi idnillah ɓeni wa hada sahabiyu ljalilu yud'a Khalid bun Zaydin bun Kalb bun Kulaybin min bani Najjar amma kunniyatuhu fa Abu Ayyuba wa amma nisbatuhu fa ila al ansar ɗo laaɓi wonon fa ajaban waman minna ma'ashara almuslimina la ya'rifu Aba Ayyuba al Ansari hada kathir jiddan ɓeɗo no hawni ɗum no mawnini ko hombo e julɗo hande woni anda Abu Ayyub al Ansari en mbaɗulle no ɗuuɗi ka ɗum no fandi sahabajo mo nelaɗo atti tippade ka hoggo muɗum Madina ɓe waali ka suudu makko lebbi 7 ko hombo woni anda o e julɓe ɓen ɓeele no ɗuuɗi ka a fottay hande julɗo humpitiɗo club football aduna on fuu ala wajihil alam hande leydi ndi wolɗa o yettoma club on ko honno wiyete wonɗo ɓe internide ni on ko honno wiyete ko honto iwi o ari ɗon ko honto iwno so ari kaw iwi ɗon ko jelu o wona yoɓede ni tigiri ko honno gilaw fuɗɗi ɗum ko honno kilobuji goto fof ko hombo pi ko hombo piya ko honde fuɗɗi piide ko homɓe gañino ko homɓe gañano joueur jo fof ko jelu wona yoɓede ko nokkeli jelu tappani balon ko bi jelu marki ko honno tawa ɗum himo hunji ɗum ɓuri fatiha mo juuliranta joomi meɗen aɗono ɓawri yur hara kadi ɗum si tawi o yeddondirama e ɗum landi ka e dola keɓorto piire himo wakkili sunna nelaɗo si yawama wiya watte haqqil dina kanko hikma waɗe doy ko hikma taw sa ko yimɓe ɓe ya a hada muslimun huwa ɗum ɗo no woodi e julɓe ɓen ka ala simo supporti wowlama ko kaani sonka ka si club makko wiyama wakkilaki haɗa mo soƴƴugol simo supporti e balon piyama o wulla ɗi ƴaara haɗa mo hirtagol hara kadi hada muslim rubbama yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en tun tawgol kadi ko sunni jomen dandu en sunni wawde ni ka wulla ɗi ƴaara alandi kama ko no wulluɗon on na club amen on piyama hara noon ɓe ganda hiɗa tagano hiɗa e dow ndi leydi fiw anda fima few sa maayi ɓe andata sa wuuri ɓe andata fiɓe no wulline ga juulata jangata anda islam ɗa wullana o sa maayi a tawoye joomi ma anday kon woni alwala'u walbara'u ɓaya anda ɗum alwala'u liman walbara'u liman alhubbu liman walbugd liman si a majjama ɗum ha a maayi tawi ko tappobalo wullanta a yetto joomen siko ɗum taguma ɓayri mo andi ɓe wi bani adam ala dirtowo yeeso joomi men ñande dargal o naata aljanna ma o naata yiite sina joomi men landotomo piiji 4 karmo koɓɓen ɓe wi fa iddu lissu'ali jawaban wa iddu lil jawabi sawaba nelaɗon ɓe maki lanta zula qadama abdin yawma alqiyama hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه إذا كان السائل هو الله الخبير المتعال المسؤول أنت العبد الضعيف الحقير يا أخي سأبتالي له جواب أبتنالي له جواب الصواب هراي أندو يتجهنم نحب ما مجاه كهراي نمجي si joomen landike ma an umrika fima afnaytahu tawi ko soƴangol balon
fana umruka anta si joomen landi kama an shababika fima ablaytahu sukayagal ma ngal koye honɗum hiɗɗi tawi koye dogal ngol balon e dogal ngol dippiro lanni koye ɗum mayuɗa taw si tawi a heɓay teddungal ɓantotongal fewta joomi men wolnamo ɗum sukaɓe noon no faami ko ɗum ɗo ni pinal jokkugol ɗum iɓe faami kala mo jokkali ɗum o fina nde tawno famama joni kala suudu ndu ala télévision ndu fina anda hande kala suudu marndu télévision ndu fina ko ɗum fewndi yiltidiren jama on no faami kala suudu ndu ala télé ala ɗi antenne ji ndu fina wi'en kala suudu marndu télé marɗi ndu fina few wi'en fiyon ndu si en wi moƴƴere noye ɗum bone no toon ka ala bone on e moƴƴere nden ko on ɗum ɓuri e télé o wi'en hey jaɓen moƴƴere no toon jaɓen bone no toon ko on ɗum ɓuri mawnude ɓiɓɓe men ɓen ko woni nafitorde télé on kon e ko woni lorrorde kon ko on ɗum ɓuri rewɓe men ɓen ko woni lorrorde télé kon e ko ɓe woni nafitorde kon sihino toon on ɗum ɓuri enen ko wonɗen lorrorde télé kon e ko wonɗen nafitorde kon honɗum ɓuri joomen o wi wa yasalunaka anil hamri wal maysir o wil qul fihima ismun kabirun wa manafiu linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima ko on ɗum enen en yaray beere fi nafuno toon seeɗa ka joomen dirni nafoore nder beere o dirnali ka o wi fihima ismun kabirun wa manafiu linnasi enen en yarira e beere nden li hada nafu ka en acca e beere nden li hada al ismu wal alkabir ko ɗum accirɗen hara nun télévision no placino ka beere jaɓanoɗon ñande landa hananta no julɗo kawnada ɗum e suudu makko na noon fi bone mum o no feƴƴiti ɗon télévision ko woni bonnude hannde ko ɓiɓɓe julɓe ɓen no ɓuri ko beere bonnata e ɓanndu neɗɗo ko kaa ko gootum na gootum jooni noon jama on no faami ko ya ɗaɓɓu ko e wenga hara ka faalaɗaa o ko ya ñoƴƴu tun yiya ko woni feƴƴude toon wo yiya hara ya fini ndaara e télé haa tumbere jemma waalɗaa subaka feƴƴara juulaali immoɗaara nange wuliino haddoɗaa sarbeeti ɗetta ndiyam maɗɗoɗaa gosorlu yawa so tawi a bonna hay fuy yalta juula tuma faalaɗaa wiya jam ɓuttiɗa fini laawol kisal ko laawol peewal e ɓanta jama on faami islam kono naano faamirte noon ɗen anndi tutoowo si tutii leggal junnitingal o habbike ɗum fuɗo o habbike fenande ka naane anndi tutugol bantara ka biri si ngal junnitama on no wiɗen haa kon wontiri ley aray moƴƴi moƴƴaali ko ni noon buy faamiri diina kan hannde ɗiɗo moƴƴere alaa e ɗum musique ji e ballon e rewɓe ɓooriiɓe e worɓe ɓooriiɓe e zinaji e boneeji wonaaɗi janngeede e ɗi télévision ji ɗin yo niino ko julɗo añira ɗum harana yo faamu ko ɗum ni pinal joomen o wi qul innal huda hudallahi o wi aya goo qul inna hudallahi huwal huda ɗum no laaɓi ka ene télévision min hudallahi taala kona yaltineede toon ko min hudallahi taala ko ɗum jokkanɗen ɗum defte no waali janngeteeɗen wawata janngude haynde masaka ko ɗum télé ɗaɓɓata ka suudu ma an haynde masaka wawata janngande hoore ma si julde bonirima wawata wattande hoore ma anda sujudu qabla salami wa ba'da salam salligima sella longal ma timma ko ɗum télé ɗaɓɓata ka suudu ma an ko ɗum marɗa haaju e balon ɓe jaɓi ɗum ka en jaɓa ɗum gasi moƴƴaali noon hay si gasi moƴƴaali anndi hunde no gasa kono harande moƴƴaali suware si darnama ɗo haa ñappama courant waɗama haray golle ɗen gasi kono haray moƴƴi gasi noon kano heddi darnama ñappama ɗa fefermama moteur ɗaɓɓama courant waɗama gasi ka kono moƴƴi moƴƴaali cuuɗi ɗin ko ni ɗi gasi kono moƴƴaali wattanen haqqille ɗum moƴƴa
Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ko joomi men faala en hollude ngurna makko ɗan ko ɓantiri fi makko ko tawgol nelaaɗo on katti tippade Madina kaka galle makko teddungal ɓuraa ɗum tawi kadi wona nelaaɗo suɓii ɗon wona Abu Ayyub al-Ansari suɓii ɗon ko joomi men suɓii galle Abu Ayyub al-Ansari ɗen yo nelaaɗo weeru ɗon kafahu hada sharafa ka si hon ɗum sabu nelaaɗo tippike ka galle Abu Ayyub al-Ansari ko waɗi nde nelaaɗon yalti Makka ino seenaade Madina ɓe ari haa ɓe hewti Quba hewti Madina wondema nelaaɗo hewti Quba tawi noon hiɓe habba ko juuti nanama ɓe yalti Makka kono ɓe hewtaali Madina ñande fini wo ñande fini we yimɓe ɓen yalta en janngino ngurnan Anas bunu Malikin ɓe yalta e bimbi ɓe yaha ɓe ƴawa ka leɗɗe ka toowi ton ka pete fii ƴeewgol si ɓe haynoto nelaaɗo bimbi haa kiikiiɗe si ɓe yiitaali nelaaɗo ɓe arta ɓe waalo janngo kadi haɗataa ɓe dawa ɓeeno yiɗi nelaaɗo ka hari le ɓe yaaltaw nelaaɗo buye maɓɓe ari yaal nelaaɗo ka buy tawano bayatul aqaba buy tawano ka a jooni noon ɓayri ɓe anndi nelaaɗon hewtii Quba ɓe wonii ɗon balɗe 4 on say ɓe mahi ɗen juulirde masjidu Quba ɓe faalaama naatude Madina awa yimɓe Madina mokko baaɓe teddinaaɓe accanaaɓen fof wonciti galleeji muɗum ɗi eɓɓiti ka nelaaɗo wona hara naayo nelaaɗo tippo noon ɗaɓɓee ka wona galle ɗen woncita yanña ka nelaaɗo wonata ɗon eɓɓita e suudu jon galle marɗo teddungal fof e nder Madina eɓɓitanno ɗum ko waɗi gooto fof yelino nelaaɗo woni ɗo gooto wiyata nelaaɗo woni ka alaa ka woni kaminal maqul nde wernata neɗɗo alaa ka wona wawataa wonde ɓe yalti ɓe hayni nelaaɗo no ara en yino ngurnan Anas tawi nelaaɗo e Aboubacry Siddiq radiyallahu anhu hiɓe ardude doyi nganndi tariha wi'i nelaaɗo e Aboubacry ko duuɓi ɗiɗi ɓe hecciri nelaaɗo no hecciri Aboubacry duuɓi ɗiɗi ɓe woɗɗondiraa haa yimɓe ɓen darii lanndi no lanndo ayyuhuma huwa ɓe annda jooni ɓe faalaa jaɓɓaade fof kono ko nelaaɗo ɓe faalaa jaɓɓaade jooni noon ko hombo e maɓɓe woni on gooto fof mi anndaa dey ɗo senndondiraa ya ahi dolokii njanii ɓornaaka ɗo ko ɓe anndire ka naa ɗum goɗɗo lanndotono ɗum hannde karmo kojo sino iwride nokku ara e nokku si tippaama goɗɗo lanndoto ko hombo woni mo kanko naa doloke on yettoma hino lan ka goɗɗo wolantaamo ɗum ndaari ɓe lanndoo ɗo hakkunde nelaaɗo e Aboubacry ayyuhuma huwa tawi ɓe annda awa ɓe ardi doyi nelaaɗo no waɗɗi ngelooba ma bagasi maɓɓe no haɓɓaa e mabba kala ka nelaaɗon hewti wonɓe ɗon ɓen toro joomi meeɗen maanan wa haqiqatan joomi newnanan ma ngelooba daroo ɗo nelaaɗo weera ka suudu an cuuɗi ɗin no jokkaa no ardinaa no saffina kala mo nelaaɗo ari haa ngelooba man feƴƴi ka damal suudu muɗum sunoo wulla yaafi nelaaɗo feƴƴi ka amdi no gasaara no woodi komi bonni ɓayri kamɓe kala ko heɓi ɓe awwalu ma yatafakkaruna bihi dunubahum salaf ɓe wii ɓeyngu am meɗen pooɗondirayno e haala ma mi ƴawa ka mbaɗɗateeri am mi sogga kun saloo yahude mi faama ɗum ɗo fabi ma kasabat aydina ko bonnere nde mi waɗi joomi am faalaami hollude ɗo kono enen mbuya meɗen faamataa ɗum ka sabu si tawii ɓeyngu ma haanuɗoma ɗoftaade ɓiɗɗo ma haanuɗoma ɗoftaade kullum ma kum waɗɗotoɗa haanu kumma ɗoftaade tagaa kum fii yo ɗoftoma si kun dartike ma salike dartii si tawi mo naamo a haana dartaade on attiɗaa dartaade ndaaro ɗum taw ɓayri si tawii kunno tagaa fii yo kun ɗoftoma
hiɗa taga fiya ɗofto o taguɗo ku'u si a lundike o kullundike ma haray ɗum no mawni si ɓeyguma a wowli o jaabike a wowli o sonki a sonki o sonki o wi mi accantama ko tef mi accata mi ronki mi haarima tew accitu o tertomo accimo ɗon andi siɗa mari faamuɗa yaade ɗo e hoore laawol ni pay kun yalti ka yalti tosoku kun ari haa kun hewtike ma kun naaɗike uttere kun nduubike ma nde a yeƴƴitike kun yennima kun wattidi e mawɓe ɓen fof kun huccitima kun wi waɗan ko faalaɗa ene siɗa mari hakkil na ya yahu tuusi ko ɗo haaɗi ɗa haani yottade piyakum hara ɗa mari hakkilgo e wiɗen ara feeta pay pay kun suusata ɗum ka fulɓe fuuta ɓen o loowandi no foga kono loowaɗo fogata kañum ɗa haani ndaarude kum pay kum moƴƴa feƴƴina ndarɗe kum ndaaraka kum iwri ton no woodi ko faalanaɗa siɗa yiɗani ɗum hoore ma memu kum sa yiɗana ɗum hoore ma yahu ka awa ɓeygu ma kadi ɓiɗɗo ma mbabba ma puccu ma ngeloba ma si a wi yo ɗum waɗu ɗum wi mi watta mi sali darto hakkil no gasa wi no mo wiyatake a sali on mi sali koy o wurta mo hana wurtade ma on ɓay a wurtike mo hana wurtade mum aljaza'u min jinsil amal kama tadinu tudanu jomin o yoma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kathir o wi zahara alfasadu fi lbarri walbahari kono ko bima kasabat aydi nnasi fi honnu hikki ɗon na zahara alfasadu fi lbarri walbahari bima kasabat aydi nnasi timminanen o aya na ɗum annduɗo o e wolu na hunjiɓe faala ɗen ko annduɗo aya on tun zahara alfasadu fi lbarri walbahari bima kasabat aydi nnasi ko nu hikki ɗo liyaziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un liyuziqahum ba'da alladi na kullahu ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un ko ɗum ɗo tu boneji ɗi wonde yiide yaasi ɗo ɗin ko enen faggitiɗi lorraji wondi yande meɗen ɗin ko enen faggitiɗi ko woni en jonnitirde gokkun e nder buyi ko fiyo en yiltito arten ka wonno ɗen ɗon hara e haali ka fokkituɗen ton kono buyi ala faamude ɗum ko liyuziqahum ba'da alladi amilu la'allahum yarji'un ko ɗum woni sababu zahari hadha alfasad wattanen haqqille ɗum moƴƴa idan si tawi tun neɗɗo on salanike ma hara na haranɗoma salanade tertomo taw darta yeeso salaf ɓe wi ɓe soggayno mbaɗɗateri ndi salo ɓe tippo ɓe humandi ɓe juula darɗe ɗiɗi ɓe toro joomi meɗen yaafuye ɓe soggandi ndi doga ɓuri ko ndi wowi dogude ko ɓe alawol maɓɓe hara ɓe andi ɓe bonni ene eɗen miijo ɗum ɓeyguma no hanuma dartade ñaɗanama sonkanama wiya mi accantama ɗum no haani urfu no andi ɗum mawɓe makko ɓen wasinomo ɗum o weye an kadi a wino so ari ko noon yiɗirɗa o weye awa faami kon nu waɗi ɗum la darti kon nu waɗi ɗum ndaara ammo hanuɗa ɗoftade on siɗa ɗoftori noon si tawi wona ɗum oɗo no hanuma lundade tonin ko lundiɗa joomi men ko jaɓa kadi si a jaɓali joomumen no jaɓanma o wi walaw yuajjilu llahu linnasi charra istijalahum bilhayri la qudiya ilayhim ajalum si tawno ko wanno ɗon womi itti ɗon annon ala ɗo ka idan abou ayuba al ansari nde yimɓe ɓen yalti jaɓɓine laaɗo goto fof no faala yo naate ka muɗum feƴƴano ka mum worsuno ana nelaɗon hiɓe jogii konngol gootol hiɓe maka accite mba ngeloba fa innaha ma'mura idan e yina nelaɗo suuɓi ka abou ayuba al ansari terte ngeloba mban koma yamirama hima yaade e yamirore mabba
ko jomme yamirima mari hamba hewti ka galle Abu Ayyub al Ansari ba jicci ɗon bagasi nelaɗo tippina ɗon hande ko noon yewtirten ɗum ɗo en ala jangugol fira kalima nuridu an na'rifa mana al haya fa hasb laawol kisal ko laawol peewol ɓayri bagasi tippike ɗon Abu Ayyub al Ansari ɗetti bagasi on ɓe wi ɗum ɗo no tedduno e jungo makko hikkika makko ɓuri si o jonnano jami'a kunusi duniya hara Abu Ayyub al Ansari ɗettano ko woni kon ka aduna ɗo fuu e jawdi watta e juuɗe makko yo naadu ka makko ko nafitora kun don kun nelaɗo kun o ekki ka jungo makko no naadugol ka suudu makko no teddi ka makko ɓuri jami'a kunusi duniya ono yiɗi nelaɗo ka kono yiyayɗo kadi muskila molanaɗo neɗɗo si heɓi koɗo tedduɗo haa ka teddungal wiyete no teddi teddingol o kadi sattayi ka ko waɗi a waɗata hay fuy yiya a waɗi goɗɗum a waɗata hay fuy tawa ko waɗɗa kon hino handi e o ko waɗɗa o aye anta muqassirun fi haqqihi hande ara heɓi golle goo kadi ka joni noon wernugol wa nelaɗo ɗen hani miijitade ɗum ha honto ɗum satti ka ɗum no weli fi wela fi mo tawata neluɗomo on hay townuɗa fofango tippinɗa o yeetotoma ko miijiɗa nder ɗon kon wernuɗa nelaɗo mum on andi ɗo ko ɓayri tun Abdullahi ibn Mas'udin koko ɓe maaki kon woni joomi men ndaaru leydi ndin fof ñande o faala nelde o tawi ko ɓernde nelaɗo nden ɓuri hisude waawde ronditade ngal nelal o jonni nela o ndaariti ɓaawo ɗum yimɓe ɓen fof o tawi ko sahaabaaɓe wonduɓe nelaɗo ɓen ɓuri hisude ɓerɗe o suɓi ɓen ɗon o wattide nelaɗo piiji ɗi yehi Abu Ayyub al Ansari ɗetti nelaɗo naadi ka suudu mum tawi galle makko ɗen ino waɗi tabakaji ɗiɗi imo mahi ley mahi dow imo wonde ɓengu makko ummi Ayyub waro wi noon joni ummu Ayyuba nelaɗo tippike ka me en joni enen ko en tippo wonen ley nelaɗo wona dow awa sonnaji on jaɓi ɓeegoy ɓe andiraka salagol moƴƴere sonnaɓe moƴƴuɓe ɓen andiraka salagol moƴƴere ko waɗi no moƴƴoyo salo moƴƴere ɗum firtay o moƴƴa ka ɗum firtata ɗum firtay ɗum sonnaji on jaɓi kono nelaɗon kañum jaɓali ɗum nelaɗo jaɓali wongol dow ɓe maki ya Aba Ayyub wernan leyga ko ley ɓuranin mi wonugol mi yiɗa wonde dow awa Abu Ayyuba ko heɓi ko satti kon fof heɓali ha hewti ɗum ɗo mo fof ɗaɓɓi yo arka muɗum heɓali arika makko o ɗaɓɓiri ɓeeɗo goɗɗum ɓe jaɓanalimo ɗum ko ɓe ɗaɓɓirimo kon no sattani mo jaɓugol o wawata salade so jaɓi ɗum no satti ɗum boniri sattuɗi tum ko ɓuri sattande Abu Ayyuba kon fof e gurnan ɗan ko tawgol nelaɗo waalo to ley o ƴawa o waalo dow maɓɓe tawi noon ko ɗum ɗo welata koɗo on ɗan gurnan no hawni koy satti Abu Ayyub al Ansari tori nelaɗo wi nelaɗo hay wowlugol ko faalaɗo kon no satti ko waɗi hiɓe koɗira mo heɓiri kara han si o wowli ɗo noon joni goɗɗum ɓe wi joni awa accumi yaha ka kaari o wiya honɗum Allah si o wi ɗo tum andi a wawi noddude neɗɗo ronka wawde wolde ko noddirɗamo ka ɗum no waɗa koye hay hakkunde men e sonnaɓen essayen woɓɓe ara inna kaarijo notoɗanna yo mi accu ɗon taw nani ko ɗum haɗi o wowla ko ɗum o noddiri na faale wowlugol kono taw nafata fewndo ɗon
Abu Ayyub al-Ansari wi nelaɗo ɗo gandi ko no mi faala piiji buy arti ɗon si ɓe wi no ngawa joni mi yahay to ma accu mi yahaɗa ɓayri ɗum ɗon ɓayri ɓittinte mi yiɗama ɓittinde sifa ni si ɓe wiile ɓe yahay harayle kadi ɓe jogatake ma ɓe yaha haray ari ha naati ka suudu makko o raɗike ɗum ɗo no metti wowlindude koy o wi nelaɗo miɗo yiɗi yon accu wonon dow mi wona ley o fawal ɗo goɗɗum ɗum ɗo bona illa fus kadi arali nelaɗo ɓe maki ya Aba Ayyub accu mi wona ley huwa arfaqu minni li kasrati man yazuruni accu mi wona ley ko ɗon ɓuratan mi fowtina kadi yimɓe aroɓe yiidugol e am ɓen aroɓe men yiiduɓen no ɗuuɗi si mi hoɗi dow mi lorraɓe mi lorroto accu mi wona ley Abu Ayyub al-Ansari wata wolitude ɗo sina awa o wi awa nelaɗo mi jaɓi nelaɗo woni ley subhanallah Abu Ayyub al-Ansari jaɓi dow kañum e ɓeygu muɗum tawi ɗo ko ɗaɓɓugol ko welata nelaɗo kon tunna dow fi heɓugol ko faalako ka nden ñanden Abu Ayyub al-Ansari wi men heɓi jemma mo men munnaali yiitere tawi men wawali tawgol rasulullahi alladhi yanzilu alayhi alwahyu tahta tabaqa wa nahnu a'lahu ya umma ayyuba honno wiiɗa e ɗum ummu ayyuba wiya ya aba ayyuba ko ha honto ɗum hulɓini hay goto wata etude ɗum ɓe ronki ɗanade ɓe jooɗi e ngon miijo e nden ande Abu Ayyub al-Ansari wi'i kadi ɓayri mi yehi miɗo andi kami werniri ɗon nelaɗo ley ko ɗo minni umma ayyuba ɗo on tay rewir dow ga on woni renga ɓe acciri ɗon on few galle ɗen dow ɗon nelaɗo no ley tay rewɗon on yaali imamu Malik haa ɓe feƴƴini ɓe ɓornaaki paɗe nder Madina haa ɓe feƴƴini ɓe waɗɗaaki mbabba ma puccu ma ngeloba nder Madina haa imam Malik feƴƴini ɓe andi ɗum ka laare ngurdam maɓɓe ɗan imam Malik landa fii hon ɗum ɓe maaki hino tedda nimmi yomi watto paɗe mi jinda ka dow leydi ɗo nelaɗo no waali e ley mayri wawata ɗum yomi waɗɗo puccu ma ngeloba ma mbabba mi jinda e nder Madina nelaɗo no ka nder leydi ɗo min mi wawata ɗum ha imam Malik feƴƴini ɓornaki paɗal ɓe waɗɗaki e nder Madina hatta tuwfiya rahimahullah akhi si ɓe wi no teddini nelaɗo are ko gonga si tawi no gan kadi a dara to wiye qala rasulullah wiya he watte haqqil taw yawa mawɓe ɓen kadi ko gonga goye jokkuno ko nelaɗo jokkuno mere falɗa wiide kana ɗum firti ko ɗum firti si goɗɗo wi nelaɗo maaki mo adduɗa ɗon wo a wii maaki haray addi ko peesidirte ko on ɗum hana ɗettede landaɗa ka jasi Abu Ayyub al-Ansari sali wonde toon ɓe waali ɗon noon jemma on juuti haa weeti ɓe tippi tum o ari kadi o yiide nelaɗo o wi nelaɗo hande jemma men ɗanaki few nelaɗo maki ko ɗum haɗi on ɗanagol ko nelaɗo men taw min wawata wonon ley men ɗano dow ton min ronku min e ummu ayyuba fof nelaɗon ɓe maki hawwina alayka ya ummu ya aba ayyuba waɗu doy ta lorru hoore ma komi wima ɗo ko nafuyi Abu Ayyuba wi nelaɗo mi wawali waalo ɗon ley mi waalo dow mi waɗay noon kono nga mi ronku ɓayri nde ɓernde na on tigi jogii ɗum nde jaɓali ɗum ɗo kono noon son maaki yo min waɗu min waɗay ɗum nelaɗo maaki yahe waalo ɗo mi waalto ley ga kadi ahi ɗum ɗo no satti dey Abu Ayyuba wi min ƴawi kadi min e ummu Ayyub nde ñande kadi tawi ɗanagol wawata eɓɓade joomi men jarribiɓe ɓe wi mo nodditike huunde ko o huunde joomi men jarribotomo haa feeña nden siko nden joomi men o wi
وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ka koko jokkuɗon ɗo machallah inchallah machallah inchallah sunna inchallah salafiya on jomme wi ɗum heddatako o machallahu inchallahu ɗum ma laɓɓine ko ma jokkuɓe o sunna fiino yiɗi sunna on laaɓa ɗum waaloɗa ñande goo en yiyay ɗum bimbire dawa tawa ko ɗum wona jettindirede koko wiyenoɗo kadi machallah inchallah hara koɗo ala nder gaɓen kadi e wiyeɓe bimbire ɗo hiɓe ɗa hara goto fof yiyay ko joom men ngo wi wama kana allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumisa alkhabitha min attayib ko ɗo fewno fof no jillodiri fuu fewno ɗo faalaɗon nde salafi wo wonay tun accitu tun waare waɗa gufno wala kaftane taƴamba kakkunde tuuba kakkunde belenji ka na haray timmi kana ɗum won timminde piiji ɗi salafi yawon ko ɗon won timmude ka no woodi noon nder ton ko wona ɗum si jarrabu e yani ɗo wiyama gila hande kala yaltituɗo ɗo no yaltide waare ko duuɓi joyi o fermete o yetto men honto tippi ɗum ne ñande yiyete machallahu waare ko sunna on ɓe yiyete yaasi ka ɓe yiyatake ne ñande sinnama ɗo gila hande kala debbo buumiɗo fottaɗo ɗo e yaasi o yiyay ɗum buuminoɓe fi joomi men ɓe yiyete buuminoɓe fi no orgi no weli ɓen no foti ɓen kadi yiyoyte ka joomen wolino ɗum habboɗen tun ɓayri o wii o waɗata ta en tañƴino himo waɗi ko wi o waɗata ko eɗo ɗen o laɓɓinayi ɗum hino laaɓude no keeli goo hara ko ala wajihil khusus woɓɓe maƴa ɗo ponto pantano sunna haa faale ɓeyngu ndeno heɓa ɓeyngu ta waynodiri e sunna no woɗi ka ala ko ɗum haɗi e heddoɗa e sunna ha heɓa ɓeyngu ka islam no dagini yeddugol sunna ha heɓa ɓeyngu kono ɗum joommen wi en habbodey feeñayde aroyey yo Allah subhanahu wa ta'ala tabintin en laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal Abu Ayyub al Ansari ɓayri wi ino yiɗi nelaaɗo no teddini ɓe joommen jarribimo e oɗo jemma ɗimmo tawi hiɓe mari payalum ndiyan ko wiyeten kon lookun kun timma loonde timmude kada yo naali loonde kono feƴƴi payalum woni payanku ka ndiyan seeɗa waɗete yare ɓe joɗɗini kun dow ton ko ɓe yarira e nder ko ɓe jindata kon ɓayri na kuuran woodi a yi ay fof goɗɗo e maɓɓe dampi kun fusi dow ndiyan ɗan hibbi jooni noon wona terrasse sifa ɗum waɗa ko leɗɗe tamaro kaaki tamaro ñappira si saaƴi ndiyan hibbi dow ɗon haɗata sinta ley ton jooni noon ko jemma nelaaɗo no waali no gasa hiɓe ɗaani no gasa jooni noon ndiyan yo iwru dow ga sinta e nelaaɗo finndi naɓe Abu Ayyuba no jeyano ko huɗuno sifa ɗum yani e makko ɗum fusi ndiyan ɗan saaki e nder suudu mum joomi men ko jarriborta jiya ɗon kon tawi kadi Abu Ayyub al Ansari wi'i min alaa dow to min e ɓeyngu am ɓuri waanaare wootere ko nden men suddoto min tawi ko nden ɗon min ɗettata min fittira min jagginira ndiyan ɗan fiwata ɗan sintu nelaaɗo e hoore nelaaɗo ɗan tawa ɓe ley to ko suddete ko on anndi enen hannde hiɗen faami ko danki njani moolanaaki e buutuyi tekku ngi 20 centimétre ma 25 centimétre e cuddawi ngi tawata sa naati e muɗum ko jangini o wulay kisan enen kiɗen faami ko ɗum islamu naɓirte yeeso hande ka mo naatuɗa e suudu muɗum wo a sikkay e gataɗo annahu la yamutu jomin o wino attabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun jomi wi ndaare ko golloton golluɗo e moɗon ha gayni a sikkay o mayata ko ɗum waɗan toon ko ɓuri hulɓinade kon ko tuma cuuɗi ɗin para ha laba tawi jikkuji ɗin yirbi boni kani few ɗum ɓuri hulɓinade
Abu Ayyub al Ansari wi tawi ɓe ngala komin suddo ɓuri wanare men ɗettinen men fittiri ndiyan ɗan men jaggi ɗan haa fiwata ɗan yulu nelaɗo andali ndiyan ɗan hibbi dow ɓeeɓi balɗe ɗiɗi ɗe ɓe ɗanaki ka fi teddingol nelaɗo tun ɗofto nelaɗo enen hiɗen wawi miijade nelaɗo yo nodduɓe makana ɓe sunna gollitirteɗo ɓe ɓe ɗaɓɓa feere on sunna no ɓe sortoro hara ɓe waɗa alɗum ko njelo wonɗen heɓude landeteɓe lande wiye ko on ɗum tigiri woni ñawore nden ka diina ɗon ɓenna ɗon on sunna on nelaɗo on ko hunde kaari karamokojo kaarijo noon no wi mo waɗali ɗum la basa bihi o jokka la basa bihi on ko njelon nden yirde ɗum ɓenno fandi ɓenno ɗuuɗi ko njelo wonɗen wiwde wiye tigiri nelaɗo on ɓe waɗali ɗum siko moƴƴere num ɓe waɗayno kono noon ɓay ɓe haɗali en ella ala tigiri e komi yii kon la basa waɗugol ɗum on jelonde yiɗe ɗi fatawaji ko njelo kadi woni giirude ɓaawo ɗi hey an ala hakkilgoy faama ɓe gandi fi hon ɗum nelaɗo on fi yo ar yottinani diina wa anzalna ilayka alkitaba litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim ɗum tun addi nelaɗo yo feññinane ko addi ɓe ko a yetama ɗum ɗo jeyaka e ko ɓe addi ɓe feññini kon ene ko on ɗum humpaɗa kadi e ɗum sino waɗe ma waɗatake ka ala hakkil woni siɗa mari hakkil kitimma fulɓe fuuta ɓen noon wo hakkil koko muuɗire ko duufa wona ko duufe muuɗe ka arabuɓe ɓe wi summiyal aqlu aqlan li annahu yaqilu sahibahu an ma yadurruhu hada huwa al aqlu haqqil ko wiira haqqil ko waɗi jogoto joom muɗum haɗa ɗum joom mum naata e ko lorrata joom muɗum kala kiiɗo hakkil ke ala neɗɗo ala kiiɗo o kontatake marɓe haqqil ɓen hay so loototo haa o laaɓa waɗa parfum o ñaama o yara o ɗaano ko feetuɗo ɗen jaɓi ɗum ka en jaɓa ɗum waɗen misal jooni sen gayni ɗo la qaddarallah en ganndara masuno yaasi hara no woodi yalten waynondiren ɗo woɓɓe meɗen fottoɗa e woɓɓe hino doga ara e landaki ɓe landaki ɓenna hey ramasuno arde potte yilte ɓe hewtigoy meɗen kara hammen sortori en fof nanen ɗum wooda wiɓe a dogen dey woɓɓe na doga hon ɗum kono ramas waɗata en on boy mara ramas taw ɗum kede na penali ko wulɓingol yimɓe tum gasi o wiwɗo ɗon dogen ha laaɓanoya en hari ko fenande e wiwɗo on dartoɗen ha ndaren siko goonga si oɗa dogi yultoyi oya nanngama fii ndaarugol siko goonga tawile ko goonga o sokoyama si landama ɓeeɗiɗo hombo mari hakkil ko hombo jonnitete hakkil na hombo dogo ɗon ka ko honɗum o jonnitira haqqil ko ɓayri haqqille makko ɗen haɗimo naatugol e ko lorratamo kon oɗa si ɓe yahno yiimo ɓe etike ha no hettoro so hettike ɓeyni ene a gandano fiyo ramas on allahu akbar woɓɓe doguno ari wimen ramas no arde kono tawi mi hoolaki ɗum enen ɓe wattanaymo ɗon ɗamari hakkil koygol ay men neeɓima yeetade an ko a feetuɗo kono feeñanima joni ka ɓe gandi fi on ɗum naafi o ko hawkuɗo lince ni wona fi ko yenno yimɓe ni naafi ko dogowo mi waɗa feetere ni na ɗum ko ɓayri tun o heɓaali hakkille e faamu haɗaykimo naatugol e ko lorratamo kon o kontama e feetuɗo ka aduna ɗo ka ene si tawi nelaɗo ari ha tawima wi'i ko addinmi ko yeetagol ma kala ko ɓartintama ka joomi ma mi accantama hay fus mi yeetoma kala ko pottintama e joomi maɗa mi accantama hay fus ɓe ari ɓe maaki haa ɓe landike sahabaɓe yawmo arafa hal ballagtu mi yottini ɓe wi timmi joomi ngo wi al yawma akmaltu lakum mi timmini siɓɓe julɓe kala ko timmi ɗaɓɓayo ɓeyde
ka ene sa wi'ama e ko ari tawi joomi men wi timmi kon e ko nelaaɗo maaki mi yottini timmi kon nde ɗo hunde nde jantaka e nder kon ko timmi si a faalama waɗude nden an a faalaka ɓeydude ko timmi sikkuɗa a faala ɓeydude imamu malik ɓe maaki man ibtada bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna ar-rasula khana ar-risala ɓe maaki kala sincuɗo bid'a o yii o hino laba ella ala e makko o wowli bilisanil haali wa bilisanil maqal o wi nelaaɗo janfike nelal joomi men ngal timminaali ko min woni en timminande mo maayidi e ɗum joomi men wi akmaltu wa raditu aari ɓaaw ɗum a wi timmaali ko an timminta a yettomo kon boy mo ɓuri anndude ko timmi kon wano wiiri noon qul a antum a'lamu amillah sa wi ko anta a yeytana mum on sa wi ko allahu a yeytotomo honnum ɓeydanɗa ka moƴƴaali idan abou ayoub al ansari nde ɗum ɗo waɗi ndiyan ɗan fusi o eti ha ɗan hewtaali nelaaɗo o tippi bimbi o yeeti nelaaɗo o wulliti o wi nelaaɗo hankin komin feƴƴini kon ko ndiyan hibbuno toon fayande fusi min eti min ɗanaki jemmo fof fiita ɗan hewtuga nelaaɗo wallitelan wonon dow min wona ley nelaaɗo jaɓani ɓe on say nelaaɗo ƴawi dow en yii karamo koɓe tarbiya ɓe wii kala ko etora doyyo wonu wonaali wona doole na warta ɗum ɓe wi misal muɗum si soferjo doginowo oto ari e bolol yer otowal makko ngal hara ngal heƴay ɗon siko doy o waɗi mo waawi ngal heññude ɗon ngal yaltoya hara ngal hoosaake ngal hoosaali ene si o jaɓi arde waɗa ɗon doyi hay si o neeɓi o yaltoyta ene so iwri to premier deuxiéme troisiéme quatriéme o e'i no gasa yaltoyay o naatiroyay noon o yaltiroya noon ene o heddatako ɗo kanko tigiri no gasa so suƴi ngal e ndi maadi alirde quatriéme vitesse honto fokkiti o mayata ene ko fiyotowa ngal heƴata ɗon ko ɓayo waɗal doy ka yuɓɓo o meselal ko ni waɗata fiyo yuɓɓu ko doole o waɗata kadi hara mo hawji kaa ko doyi abou ayoub al ansari ko faalano kon heɓi ke ka heɓaki kono ɗum heɓi ɗum doyi awa noon piiji ɗin fof koni ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi a rifqu min shay'in illa shanahu kala ka doy tawa ceerno si ɗum marsali pottin doole ɗon marsinta ka marsinayi abou ayoub al ansari heɓi ko faala kon timmi on say nelaɗon ƴawi dow acci abou ayoub al ansari en ley ko ɓuri hawnade kon ko falɗen faamude ɗan ɗo gurdan kon ko faamu ngu jogiɗen moƴƴa enen gonɗingol en ko haalisi naɓata diina islam ɗum ko faamu faljerejo no ko mbuuɗi eyi o islam si mbuuɗi ala yaata ɗum na gonga wollo ɗum wo falji e ka diina islam si imanu ala yaqino ala ka yaata a woli gonga jawdi ko alda e gonɗinal alda e yaqin ko jawdi piyayndi islam wiyete ka ene ko joomi men tagi kon fof ala mahalli khilafin cheikhul islam ibne taymiyata ɓe jeccini wondema anna salihil bashariya khayrun wa afdalu inda allahi min almalaika ɓe makino lurra ɓurɓe moƴƴude ɓen ka yimɓe ɓen wona yimɓe ɓen fof dey ɓurɓe moƴƴude ɓen ka yimɓe ɓen e malaikaɓe joomi meɗen ɓen homɓe ɓuri moƴƴude ɓe makino lurra kono ko ɓuri jeccude kon ko ɓurɓe moƴƴude ɓen ka yimɓe ɓen no ɓuri moƴƴude e ɗi malaikaɓe ɓe maki kal anbiya war rusul
fi honɗum joomi men ko addi ɓeeɗo ɗon no ɓe woni rewirde joomi maɓɓe noon no serti e malaikaɓe nooni rewirde noon e joomi mum malaikaɓe ɓen ko tagaɓe fii rewgol mo tun ɓe tagaka fii yo ɓe waawa mo yeddude malaikajo wata yeddude joomi mum la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaru amma neɗɗo kañum hino uddita acca hakkunde piiji ɗiɗi siɗa faala waɗu siɗa faala accu ɗon oɗo noon wonɗo tinnade ɗo tinnodo e wonkikin haa sakkito wadde ko haani waɗude kon oɗo emo tawata haysi faalaka waɗude ma waɗa ko ɓe gootu cheikhul islam ko ɗo jecciniri wondema ɓurɓe moƴƴude ɓen kammal ka yimɓe ɓen hino ɓuri teddude ka joomi men e di malaikaɓe joni noon si tawi afdalul bashariya wa afdalul halqi indallah ko nelaɗo si feƴƴi nelaɗo ɓaawo annabaɓen e nelaɓen fof feƴƴude ka ahlu sunna wal jamaa naka shi'a rafida wiɗen ko ɓuri moƴƴude ɓaawo annabaɓen e nelaɓen feƴƴude ko aboubacry e oumar ka joni ndaren ɗo fi en faamu wona mbuuɗi wona jawdi naɓata islam ɗum yaaday e islam kono wona kañum naɓata yaaday noon aboubacry siddiq radiallahu anhu ɓe wi o waali bimana o fini ka makko woni haa ñalli zahira waktu zahira woni fewno ka nange ngen ɓurata wulde ɗon e nder ñalorma o tawi himo weela heege nge wawata jooɗoɗude subhanallah aboubacry siddiq wiwɗen o tawi ma o yalta o jinda seeɗa ɓayri ɗum no ɗuyta heege o yalti fii jindugol nge heege makko nge o wawata jooɗoɗude e muɗum o fotti e oumar abnul khattabu fi nafsil waqt yaasi oumar kadi no yalti ino yaltini ɗum ko yaltini aboubacry kon no jinda ɓe fotti ɓaawo annabaɓe nge nelaɓen fof si feƴƴi ko ɓeeɗo ɗiɗo ɓuri moƴƴude ɓe fotti aboubacry wi ya oumar kon no yaltimma oɗo waktu wona waktu ka yimɓe ɓen heewi yaltude ni o wi wallahi ya ababacrin ma akhrajani illa ma ajiduhu fi batni min aljuu wallahi yaltina allan sina komi tawi konno ka nder reedu an heege nge mi wata jooɗoɗude ko ɗum yaltinimi miɗo weela an kadi ko honnu yaltimma aboubacry siddiq wi wallahi ma akhrajani illa alladi akhrajaka yaltina allan sina ko yaltimmako o wi joni a ɓay ko yaltini en kon ko gootum kon to fokkitunoɗa ko jindugol ko ɗum mi yaltuno jinde seeɗa ɓe jokki jindugol ɓe fotti e nelaɗo nelaɗo ɓe maki ya ababacry wa ya oumar kon no yaltinon o waktu wona waktu mo fe hanuɗon ɓe mo ɗuɗuɗon yaltude ni ɓe wi nelaɗo yaltinali men ka suudu amen si wona heege ngemen tawi ka nder deedi amen meɗen weela mi wata jooɗoɗude majje nelaɗon ɓe maki wallahi yaltinali lam min kadi fewno ɗo sina ko yaltini on kon ko heege yaltini ene ayyuhal ihwa neɗɗo no jogo weele sifa nge heege hay sina ngeɗo ene nelaɗo ñande feƴƴini na hari hiɓe ñawli ngawri ko ɓeygure maɓɓe nde ñaama hiɓe ɗetti dolokke jihaadi on waɗi mo tiginde ka ɗum kaka boukhari woni goyi kombo yoɓoyno coggundi ngawri hetti dolokke nelaɗo nde nelaɗo feƴƴina aboubacry ñande ɓe feƴƴini ko ɗen balɗe ñaamete manki ka suudu haa tawi alaa ko ñaame ɓe ɗetti dolokke ñandi jihaadi on ɓe yehi ɓe tegi mo tiginde e juuɗe alyahudajo ɓe wi maranan ɗum ɗo ɗo ñawlaami ngawri ko ɓeygure anne ñaama alyahudajo ɗetti dolokke on mari eti ngawri jonni nelaaɗo ko ɓeygure maɓɓe nde ñaama basal ko haa ɗo ya ahi kono ɗum darni islam ɗum haɗi islamu yaha ene gila joomi men tagi nde tagore haa ka jooɗiɗen ɗo en anndi haa hannde zaman ka jawdi udditi e o aduna ɓuri o zaman mo wuruɗen enen ko jawdi woni e juuɗe meɗen kele ɗum en naɓiri ɗum islamu yeeso on yiyata yimɓe tummodiray ɗo ndaaren ɗum ko ayanan ɓe hoɗa e nokku gooto fof ara darna ɗon premier étage waɗa karo nder haa dow naada courant kañum tum waɗa kala ko mari haaje nder galle ɗen
ɓeeɗo fof gooto fof wonɗo nder kuur galle muɗum jooɗo halda moodi tigiri hiɗen ɗo ka en alaa juulirde wallindiren no waɗiren juulirde ɗo ka fotten juulen ɓeeɗo gooto fof darnuɗo premier deuxiéme troisiéme karoli fof naadi fof tawi fuy mankaka suudu muɗum ɓeeɗo ɓe jooɗo ɓe halda ɓe fotta yo ɓe cotise fii ka ɓe darna juulirde ɓe juula ɓe ɗaɓɓa kaye ɓe jooɗo ɗon windugol 1000 francs par lewru 5000 par lewru 2000 par lewru fii ka juulirde joomi men ka darnane juulirde ɓe juula kamɓe gooto fof no étage mo 1 million 2 million 3 haa 15 haa 20 million oɗo versana juulirde 1000 francs 2000 5000 laawol kisal ko laawol ɓe reddi ɗum ka renta juulirde alaa ka versaneede ɗo duuɓi nooga e duuɓi sappo juulirde hara lewru fof hoɗo ngon fof tumbodiray marié 1000 francs célibataire 2000 ko kamɓe anndi on noon fottirde nde versane duuɓi noogay fuɗɗinoɓe maayo hara juulaale e mayre hara gooto fof no e galle muɗum ya ahi piiji mum fof no timmi o wonaa fenaande woni e ɗum ɗo ya ahi o sino faala darnande joom men juulirde ndenge suudu makko ɗum honno ɓuri marde fale e fere nelaaɗon ɓe maaki man bana lillahi masjidan bana allahu lahu baytan fil janna si tawi ɓe ko goonga maɓɓe ko wi'ugol ya ahi min mi waɗani en terrain on oɗa wiya mi darnani en ta gooto wallitoɗan ɗon lillahi mi torike on ɓay moodi gooto e mo wallitakilan mi darni ɗo wallitelan okkomi mi darna nde ɗo min kadi haray ko goonga makko sina ɗum o fene woni na goonga komo wallitimo haa hoddi kanko hombo hani wallindirde haa joom men darnane juulirde na haala wi tun ni curki tun suuray huɓɓata na mbuuɗi naɓata islamu koye jaɓen ɗum na fi mbuuɗi alaa mbuuɗi no woodi bal mbuuɗi meeɗaal heɓade waɗna ɓuri o zamanu men ɗo fof no newi ko falɗa ko fof no e juuɗe maɗa sina islamu timmuɗo ɓesi ndaare ɓeeɗo no yalta fii heege ɓurɓe moƴƴude ɓen fof woni nelaaɓo hikki ɗon ɓurɓe moƴƴude ɓen fof ɓaawo nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓen no jooɗoo haa tawa alaa ko soƴƴira no weela waawataa jooɗaade yalta islamu haɗaali yehi few islamu tardude wo nde ɓe feƴƴi tardude wo e juuɗe men enen Usmana bun Affan ñande nelaaɗo maaki adde jawdi mooɗon ndin waɗon fi sabilillahi yahen jihaadi ndi maada faala ko sariyaare kanŋe o atti addude ka ɓe nganndi sariyaare kanŋe naare nganndi sariyaare ɓayde nganndi sariyaare hay so ngannda kanŋe kañum sariyaare kanŋe o addi o joƴƴini o wi nelaaɗo ɗum ɗo waɗee ka joomi men welaaɗo o addi pucci o addi gelooɗi o addi ko yaadete tawi puccu e ngelooba fof ino wondi e kaafa muɗum no wondi e lagambal muɗum no wondi e njooɓa mum no wondi e ndiyam mum e ñaametee muɗum o wi nelaaɗo ɗum ɗo waɗee ka joomi men welaa ɗon ɓe wi addee jawdi mon ndin Aboubacry Siddiq yehi nokkoye haa addi negesen on si wure nde lawɓaama ka saggintee noon soƴƴaari defe o rondi fof addi Umar abdul Khattab yehi fecce hakkunde addi kombo men woni feccude jawdi mum hakkunde waɗana lillahi taala na ko 1000 francs 2000 francs wona si peera hewti ko versé si dennabo hewti ko versé si tawi juulirde hewti ko versé si tawi école hewti ko versé ko ɗum ɗo versete jama on jokkiri ni we ande a versano ka dennaboya goto versantama ande a versano ka peeraoya goto versantama ande ko hillanami hallane fewndi ɗum ko goonga kono na ɗum haani ya ahi hande si ɓe wallini carnet on ɓe wi ka dennabo ko tel versata ka peera ko tel versata si a addi 50 000 a fotti e jibinana ɗon a sow on fotti a waɗi ko nelaaɗon maaki kon wa rajulum tasaddaqa bi sadaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu a waɗi hakkunde mon a jonnimo ɗi so addaali 1000 francs on ka versement ɗa ɓenne a versaaɗi sa heɓoy haaju gooto waɗantama kaa ko fenande si honno jooni ko watta o koye fof yiwu mbal versete haa gayne ɓen nanoddiɗon versuɓe ɓe janngani en ɗon kaari addi tel heddike tel si gaynama ɓenna kaari araali hannde kadi honno awa kala momin yii e haajuuji makko ɗi mi yaltina e mo nder ga
ha ɗum fewndi fi honɗum so versali ko ɗum haɗi yaw haaji makko ka ɗum no jeeya e arkanul islam o yalti dina kan oui ɓeeɗo ɓe immiɓe tato noon nelaɗo ɓe maki jooni man ka Abu Ayyub al Ansari hari ɓe eggi ɓe yehi ka galle maɓɓe ka ɓe darni ɗon takko juulirde nden ɓe ari ɓe lutti kadi Abu Ayyub al Ansari ɓe tawi toon ɓeygu makko ɓe wi honto Abu Ayyub al Ansari o wi imo yalti dey Abu Ayyub al Ansari tawi no rento hoggo muɗum takko ɗon o nani hito nelaɗo dogi waaro wi Allahu akbar hande ko min ɓuri marde ɓurɗo teddude hoɓɓe e dow leydi ndin hande rasulullahi Aboubakir wa Umar duyuful kiram min ɓuri marde hande tedduɗo koɗaɗo ahlan wa sahlan wa marhaban bikum o werni ɓe ha moƴƴi o dogi tellement ko o welti o yehi o tawi tettugol tamaroje ɗen no neewi o ɗetti kafa o soppoye salndu ndun wadde salndu tamaru ndun o taccoyi o rondi ndu ha o hewtini o wallini o wi nelaɗo tette ɗon yerɗe yiɗɗon o ñaama wuynuɗe ɗe no ɗon kecce no ɗon benduɗe no ɗon yoruɗe no ɗon ɓe fuɗɗori ɗon o ɗetti laɓi nelaɗo yi koye eɓɓi kon ɓe wiwata hirsu muyne tegol dey o wi awa o yehi o hirso e dammol o huttingol heña waro wi ɓeygu makko ɗum ɗo koye goɗɗum warɓe siko ɗum ɓe faala ɓe waɗa ɗum goɗɗum koye defe siko ɓe faala ɓe waɗa ɗum goɗɗum ɗum juɗe kala dono tew waɗirte waɗir fof ha ɗum ɓanne takko maɓɓe ɓe suɓa na enen suɓanta ɓe ko hoɓɓe tedduɓe heɓuɗe ha sonna jon kadi ɗofti waɗi ɗum siɗa mari moƴƴare no moƴƴi ka siko woɓɓe a heɓa sifa ɗi haajuji a hewta on noon gandi ari wayni ko mi yaha ka babba gande a noon mi wata la ilaha ko an defanta ɓe ya ahi matugo yaaka bappa makko kanko on ne ɗo gandi ari mi wayni ko minni mi yaha ka bappa o wi yo mi yaw joni noon o yi si memmini defugol ɗum ɗo ko honde mi gaynata modi surru ɗum ɓayna yaha arkan yaka e tugale islam ma yaha ka bappa ma terto ɗum wallu o ɗum ɗo feƴƴa ya ahi faamuma ɗum heɓo yawgol ka bappa no memmine koɗo no fewndi golle no fewndi ɗum ko faamu noon e julɗo o dari o waɗi fof o ɓannani nelaɗo ko juɗa ɓanna ko warba ɓanna ko defa ɓanna tamaro ɓanna o ɗetti fedande nden o yehi o ɓiroy kadi ɓiraɗan nan o addi o juɗɗi o wi nelaɗo nafe no raɓɓiɗi noon ha tigiri o yitinnar nden haray miɗo gantino miɗo yaafino ha nelaɗo ndaare sino ñaamo annabi Ibrahima ko ɗum wino ala takulun ñaame on ñaamata nelaɗo en nafi kamɓe Aboubakir haa ɓe hari e Umar ɓayri ɓe gayni ɓe makani sahaba ɓen wallahi oɗo ñaametemo joomi men jonni en ɗo ɓaawo nde weela ɗen ñaamuɗen haa haaruɗen ko joomi men wi summa la tus'alunna yawma idin anin nayi si a weelama joomi men okkorima ñaami o landotoma nde o jonnuma ñaamuɗa haa haaruɗa koye honnun o ñaamete makko yonki o landoytoma ɗum ɓayri siɗa weela ene si neɗɗo ittali kooƴe mi waɗana misal o soƴƴaali o hirtaaki o lototo haɓɓa reedu o fokkita suwaare o waɗay ɗum ko ɗum haɗe waɗa ko fii suwaare welatamo ko ɓay yahataako gasi jooni noon si joomi men jonnima ñaamete makko on ya ñaamu yara fii ya waawmo rewde a ñaami oɗo ñaamete a yari haa a gayni a darike a yeddimo kadi haa oɗo yonki hara yedduɓe joomi men ɓen no ɗuuɗi kono ɗa jeeya e hooreɓe maɓɓe ko waɗi a'zamu dhanbi an tasta'ina bi ni'amillahi ala ma'siyati llahi ta'ala ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin ko nde wallitorta neema joomi meɗen on fii yeddugol mo si neɗɗo ñaami haa haari yari haa ɗonɗiti ɗaanike haa ngonti immike lootike ɓornike urnike rewani ɓeyngu kaari mo wona ɓeyngu muɗum ɓeyngu janano ɗetti o yehi suwaare waalidi e o e suwaare ñaamete ko ñaamuno fof yonki ɗum ko fowtino lanni e ɗum e hoore ɗum ɗo hino wawa eteede haa ande ko hombo ɓuri o marde bakkatu sina sirko o way
ɗum wawata ko heɓade kono noon famuɗen kadi si neɗɗo ñaami hirande ha haari yari ha ɗon ɗiti lootike ha moƴƴi huɓɓini télévision jooɗike ndarugol ballon ha weelama ɗon hirande nde o ñaami ɗen ko ɗon o jooɗi ha o immi o wi ndaari mi weelanoma kadi kono to nde hirande yonki ka ndarugol ballon ɗo ono e oɗa honno ɓurdi ndinni ɓe ka ɗo ko dewal ni ɗum ko ɗaɓɓirte ɗum baraji ndarugol ballon no heɓa baraji heɓata baraji de idan nelaɗon ɓe maaki ko oɗo nema woni mo landitorteɗon ñande dargal ka hitaman si ɗon feƴƴi Abu Ayyub al Ansari ɓe wi ko ni wuuriri ha e zaman Muawiya bun Abi Sufyan e zaman Muawiya bun Abi Sufyan o immini Yazid bun Muawiya ɓiɗɗo makko on bi qiyadatihi yawgol udditoya ka wiyeteɗon hande Turki ndi leydi harno wiyete on say Constantiniya fil Arabiya o inni Yazid yo yahu udditoya ndi leydi naada ɗon Islam Abu Ayyub al Ansari nani ɗum tawi mo jogii duuɓi 80 e ko fawi o wi mi yahay tawi noon ko maayo yarete mana ko laana bakete yahe ɓiɓɓe makko ɓe wi nahnu naghzu anka ya abana acce joni men lonto on nawyi Abu Ayyub al Ansari wota goto lontolan natugol aljanna mi natana e hoore am fiw simi maayoyi toon mi natana e hoore am so maayoyi toon na place ɗum mi natata yahane hoore mom mi yahana e hoore am kon ɗon ɗaɓɓude konko fi hoore mom ko mon ɗaɓɓande konko hoore am ɗum tagoto wolanan jogiiɗo duuɓi 80 ko fay ayyuhal ihwa suka no dari ɗo wata darade 10 minutes juula fana hara kadi hay fuy musatamo si wona cellal ko cellal tun o haali hara wata darade 10 minutes o juula waktu o fa o juula e fana darɗe 4 bimana darɗe 4 o juula ɗum e nder minute 5 o salmina sa woli onna ey islam dinu yusru ya dina satta Abu Ayyub al Ansari jogiiɗo duuɓi 80 ko fawi no ɗettude ka fa fokkiɗa jihadun fi sabilillah gila o naati islam nelaɗo tawi mo Madina o naati islam nelaɗo waɗali jihadi ndi Abu Ayyub al Ansari lutta ha nelaɗo feƴƴi Aboubakir waɗali jihadi ndi o lutta Umar waɗali ndi o lutta Usman waɗali ndi o lutta ha ɓe lanni e zaman Yazid bun Muawiya o wi kadi ɗon o yahay one si ko goto e meɗen yondinortano ko wadde e nelaɗo ko yondinorayno ka ɓe fokkiti ɓayri ɓe fokkiti yimɓe ɓen ɗuuɗi wiwgol yo yilto a naw yimodi joni anta ma'zur ko a jaɓanaɗo nganto o wi joomi men wi infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun ka thiqalan wa khifafan khifaf ko fayɓe ɓen onon thiqal ko menen mawɓe ɓen joomi men ittitali hay goto gayno o yew modi acceelan yahen mahi Yazid wi accemo yaha Abu Ayyub al Ansari jottude kono takrimatan wa ikraman ko Abu Ayyub al Ansari heɓi kon e ɗum ɓe wi ɓayɓe yalti ɓe fokkiti ɓe naati ka nder laana ɓe nangi ndiyan ɗan tun Abu Ayyub al Ansari naw tawi ka yehete toon no woɗɗi ɓayri o nawni ɓe yehi ɓe yeeti Yazid ɓe wi Abu Ayyub al Ansari no nawni waali o ari o ndaarimo tawi nawnare nden no tiiɗi o wi ko honnum faalaɗa mi waɗana ya Aba Ayyub Abu Ayyub al Ansari wi komi faala ya waɗanan kon an Yazid o wi hi o wi mi jooɗino mi nani nelaɗo hino maaka yudfanu tahta aswari al Constantiniya rajulun yuhibbu allaha wa rasulahu wa yuhibbuhu allahu wa rasuluhu arju allaha an akuna ana dhaka ya Yazid mi nanno nelaɗo no maaka surroyte ka sengole e jange Constantiniya gorko gooto mo tawata alamande ko surrimo ɗon kon ko tawgol himo yiɗi joomi men e nelaɗo no yiɗimo ko on surroyte ɗon miɗo tañƴini noon nde joomi am waɗatanmi hara komin wonata on si mi maayi ka nder laana ɗo komi torima mi wasima kon ko ya surroyan ɗon ɗum ɗon tummiɗa ko waɗi asha'nu kullu sha'ni an tuhabba la an tuhibba
hakkunde men e joomi men wona yen yiɗumo ɗaɓɓira ɗen ko yo yiɗu en ɗaɓɓira ɗe o yiɗatama noon a yiɗamo ko ɗum si joomi men wiya hadisul qudusi ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafili hatta uhibbahu ay ko ɗo ɗaɓɓa sa etike ha joomi men yiɗima haray timmi o wi ko ɗum ɗon noon on ɗon gorko andira simi maayi tun surrelan ɗon kono ndaare ko ɓuri hulɓinade ko moƴƴa iɓe yahude jihaade ɓe anda habbiɓe ɓe kadi leydi timmudi Constantiniya lanɗo wiyeteɗo Muqawqis noon o wiyeteno laawol kisal ko laawol peewol Yazid bun Muawiya wi ko wasiɗami ɗo kon siya maayi la unaffidanna wasiyataka ya aba ayyub mi laatinante ɗum ko jihaadi men woni yahude ni kono si tawi ko surrugol ma ngol wonoyta jihaadi ndi men piiray fi ya surre ɗon men arta kono a surroyte ɗon ɗon on a surrete ɗon ka wiiɗa ɗo subhanallah teddungal e hoolare ka ɓe fokkiti tum Abu Ayyub al Ansari feƴƴi ulama u tariha ɓe wii ko Abu Ayyub al Ansari feƴƴini ɗon eɓe hewtoyde jordini Constantiniya waɗuno balɗe 19 hiɓe ka nder ndiyam ala jordi hiɓe e nder maayo ngon ɓe yawde balɗe 19 Abu Ayyub al Ansari hino waali maayi himo buuma lam yataghayyar e nder balɗe 19 tuma ñortuɗamo ka annahu na'imu ene eɗen mari on maayo hande wonira noon harana gaz o ukka wona glace wona fuyi tabiiya makko on no jaɓa ɗum so woni ɗo ñallal balɗe ɗiɗi goɗɗo no ɓattomo so surraka oɗo noon waalige balɗe 19 e nder laana goto anda himo maayi nder to arɗo ñortimo o yiyemo ka annahu na'im ko ɗum ɗo karamo koɓe wiyata man kana lillahi kana allahu lahu sa ɗetti fiima fof a watti e juuɗe joomi men surrete tun o wirtatamo ka ɓayri o maayi ɓe mbuumimo Yazid bun Muawiya ɗen anndi ko Muawiya woni baaba makko ka baaba Muawiya ko Abu Sufyan ko leñol ngol anndiraka kulol reedu Yazid wi sahabaɓe ɓen sen hewti Constantiniya ko wonɗen attade waɗude wona toragol wona landagol ko ɗettugol Abu Ayyub al Ansari yaha surroyamo taw ka wi'a ɗon si wolen fi goɗɗum ngo si tawi ngol laawol newike waɗen ɗum waɗen ko addi en kon si ngol laawol newaaki maayen en fof ka laawol sakkitiiɗo on surramo ɗon taw ronke surrede ɗon dey Yazid kadi wi'i ɗum awa ɓe tippi ka laana heeferaɓe no habbiɓe no ayniɓe lanɗon no dari no ndaara ɓe mo ƴawi dow o wiyeteeɗo Muqawqis o hayni sahaba ɓen tippike hiɓe rondi balangaru fure ala anaqihim hino buuma daneji no ara kempu kafaje no ronda fure no ronda Muqawqis tawi anda sifa ɗum ɗo o neli kisan goɗɗo ɗen andi anna rusula la tuqtal fil jihad o neli goɗɗo wi yahu yi'anami Yazid bun Muawiya ko woni arde ɗo no ila no ronda ɗum ko honɗum woni ɗum ko honto kadi ɓe woni naɓude ɗum o yaari wi Muqawqis wi yomi landoma ko ronda ɗo no yaha ko honɗum ni ɗum ko honto naɓoton ɗum Yazid bun Muawiya wi yahu wi'amo hada sahabiyu rasulillah ismuhu Abu Ayyub al Ansari mata fi safina wa awsana an nudfinahu tahta aswari al Constantiniya ko ɗum ɗon men woni laatinde na goɗɗum ngoo ɗum noon ko laatoto na landagol koye ngol laawol men woni nelaaɗon dogiti o wi wo inni wo ko sahabajo nelaaɗo maɓɓe maayi o wi yo adde o surre ka ɓaawo kuuru ma ɗo ka ɓaawo hoggo ma ɗo wo ɗum noon o landaki ɗum goɗɗo o toraki ɗum goɗɗo o jeeja kadi ɗum ko ɗum woni laatinde o ko gorko dey ka Muqawqis nelitimo wi yo wiyanami Yazid bun Muawiya mi sikkunomo ko gorko mi sikkuno kadi himo mari hakkil mi andamo kanko ko hande mi yimo kono miɗo andi baba makko Muawiya
kono Muawiya jibintawa o kawsi ko Muawiya woni baba Yazid o ko waɗi noon ayna daha'uka wa daha'u abika alladhi kuntu asma ngorgam bi mana ngorgu ma e ngorgu baba ma e hakkil ko baba ma andirano ko on to an ko ronuɗa e ɗum kon woni an ala faamu anda miɗo wawma accude ɗetta o ɗo mo wiɗa no teddi kama adda surra ɓaawo hoggo angon ɗo mi acca ha yaha mi yaltina o mi jonna bare ɗi ñaama mo haray o teddi waare o wolani ɗum Yazid wiimo yahu wi'amo Qawqis wallahi alladi rafa'a as-samaa bila amadin la in balagani anna qabrahu qad nubisha bihi aw muthila bihi ma taraktu bi baladin islamiyyin nasraniyan illa qataltuhu wala kanisatan illa haddamtuha o wiita ɗum ani ne ko ɗon min surrata mo men hoota simi nantoyi wondema goɗɗo memi kaburu makko ngu ma o yaltinama goɗɗo memi ɓandu makko ndu mi accata nasaranujo wuura e dow leydi ka islamu ñawata sinami hirsay mi accata églisiru darnandu e nder leydi ka islamu wuuri sinami sunnaydu mi liɓan si ɗum no ɓuranimo yo memu kaburu ngun o yiyay o ko gorko dey ka ɓayri nela ɗon ari yottinani ɗum mo Qawqis wimo yahu wi'anamimo wallahi in lam ajid man yuhmi qabrahu la aqumanna bi himayatihi ana o wi yahu wi'amo yo ar o surra si o surri o acci simi heɓale yimɓe am ɓen jaɓowo darade wallitomi ayna ngu kaburu ta goɗɗo memu ngu ta goɗɗum waɗu ngu ngurdan andan yer komi wuuri komi ɗettanimo garanti ko ngummi ayna tan kaburu ngu goɗɗo memata ya akhi jomumen o wi man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a ka nafigiɓe wi yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall jomumen o wi qul walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun ka si tawi ɓeɗo julɓe heɓi ngal ɗo teddungal hewtungal ni hande wona heferaɓe jogii teddungal e dow julɓe ɓe ɓuri ngal ɗo hande wona heferaɓe woni wiwde kala leydi wiwndi ñaawitira e qur'ana e sunna e ndi habboɓe ɓe ngarde ka na ɗum fewndi ko ɗum fewndi kala men min ɗo fi ɗum ko yo piye julɓe ɓen kaddaro wiya ko kanko tooñigoy kanko ɗaɓɓiti ko honde o tooñete awa moƴƴaali ka khulasatul kalam ko faalaɗen kon fof hande wona janngugol sardan hadihi sutur ko faalaɗen ko eggugol maana hadihi sutur ila lugatina almahalliya linafhamahu kama hiya sen faamino waalori noon tun toroɗen allahu tabaraka wa ta'ala yo hawrindingen ɗum ko yiɗi o wela o arkisa en gollitirgol ɗum ko nafata en ka makko o arkisa en pottitagol kala ko lorrata en ka makko o arkisa en laɓɓingol golle ɗen o danda en shirku e riya e sum'a subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal